Yang makin nyarita yang sesampune reki rawuh araris iri ke uring sesin sene kelabang untap mapan semere punika kata kepenan tuk kelabang nemangkin kaum kabar wis kelabangnya punika sami pada katanggamu Dewa Ratu Agung risampun kelabang penekepan semere punika kaungkap maka sami sang anake nyingak punika merasa teng kejut ana swara gade ngalur mapan wenten raris caciren wenten detenger punika suarane sane gede turing suara punika ngelur Partiwina magenjong dening wenten suarane sane ageng sane ngelur ngantos Partiwine ngantos tanake punika jek magenjongan asing-asing sang anake ngantena iri kering tengah semere saget medal punika naga sane dahating kabinawur sane dahating ngajejehin tanpa sangka medal punika naga saking tengahing semet nemangkin ide sang para bidadari waturengo Ratu sungsut sungkawa sakenangis ranis mangkenangan ide sing Ratu
sang pandita kadi purun mangkin titiang ojak daging atur itu dalam atur enggong kadi asapun ini pedaging nawagan titiang ratu sang maratu pandita coba ini ampuraya Sangkaning pramedang ngarare saratu sang maraga pinan iwang sampun padewe kanthi nabakadi Nenten titiang maduwe papina mawastu moyangin ratis singgih pandita mangdaledang singgih pandita ngampurayang dewe titiang wire aja mawinan wit sangkaning ketambatan titiangi nika de mawinan dados purun titiang moyanin singgih pandita sapunika tala sekadi purun titiang puniki moyanin palungguh syukur ratu pinaku angin lantaran titiang moyanin ringindik daging-daging tutur jani kene panangkan sugera aratu sikih pandita iwang sampun titiang dados kadi sapuniki mangke pangukan titiang jani aja mana menganeh kadi makin punik kadi angin kepurun dados titiang moyangin punik pamanapati maka ngelantur mangkin runtuh panganikan ide sang Prabu ide dalam waktu itu udah paman
para banyak lah ajak mekeja asyang sangmu ragana maka pemekas elingan pesan nyentuh paman ajak mekeja sodaning sang meraga nabi sang meraga guru sandang patut musti kaya kadung subuh nyenanake buku gelah pelih na pelih ni angon pinake siku angon pinake sepat siku paman sing sadang tenyen bakal boyanin patut pesan musti kayang sang meraga guru yen ada puran tempat sakewala yen ada lantas ane jani nesing ngege apu buin lantas kanti sing bakal muncul papolara neka sing terbungan pungkurokas bakal nepukin papolara sing bungan bakal nepukin paporogen itu paman siot yen ada lantas ane jani isi sia tempat tekanin ieu guru tuh sinah gede nyen buat dosa jani dasar tahun nyentuh kecangcang itu di kawah candera muka